Tribunal Constitucional pa Vicepresidentan Magistrada Luz Pacheco Serga, Hinallatak Magistrado César Ochoa Cardich, Chayaykunku Iskay Chunka Hanchisniyuk Yupaychasca, América Latina Tribunal Kunapa Tinkunakuyningman, Corte Kunapa, Hinallatak Constitucional Sala Kunapa Manwan. Puñunakuymi Karurja Iskay Chunka Hukniyuk Puncha o Septiembre Manta, Iskay Chunka Kimsayuk Puncha o Kama. Ochoa Cardich Magistradom Juñuranakun, Reformas Constitucionales, Hinaspapas Alli Chachinin Tribunal Kunapi, Corte Kunapi, Constitucional Sala Kunapiwan. Chaypim Yuyaymanaykun, Perú Suyupi Justicia Jatipak, Sistema Nacional Pi Reforma Kunamanta. Pacheco Serga Vicepresidenta Ñataj Mirimarikun, Jurisprudencia Ruachiscamanta Tribunal Kunapi, Corte Kunapi, Hinallataj Constitucional Sala Kunapi, Derecho Político Ukupi, Hinaspapas Yakta Jatipaysikunampas Garantían Kunamantawan. Chaypim Niramun, Tribunal Constitucional Iskaitaji Sentencia Kuna Hispichiskanmanta, Hukninmi, Transfugismo Sutiwan Rixiska, Huknin Ñataj Candidato Kanankupak Mana Atis Kunamanta, Nitaj Estadupi Llamkapakuy Atis Kunamanta, Hakanankupak condenasca Kaskankupi. Iskaychunka Hanchisniyuk Yupaychasca América Latina Tribunal Kunapa Tinkunakuynin, Corte Kunapa Hinallataj Constitucional Sala Kunapa Juñunakuynin Tamñau Parirachin, Konrad Adenauer Fundación Pa, América Latina Pag Estado de Derecho Programan, Chile Tribunal Constitucional Piwan. Kaitinkunakuymi Juñurirun, América Latina Suyukunapa, Hari, Hinallataj Warmi Constitucional Juez Kunata, Hinallataj Derechos Humanos Jatipaj Corte Interamericana Pata, Chay Hinallataj Alemania Pa Tribunal Constitucional Federal Pa Juez Ninkunatapas, Yuyaymanaskankumanta, Sun Huchakuspari Mariykunankupaj.